bro season 4 ejeng petip nam ta kitui candidate kibal up yaga result jongka meklia humgat jongka post jongka non combatant employees NCE tega result lami la dapat mi apo official website te sapej yuron bar jong lade ba de kapor ban lej nangam ta ka medical test ba personal interview te baro kibami keteng jidon hadu nrus pa tame namar ba kibun bha kibaya kaju marks tegi shimbe 2 times number of vacancy the 2 time number of vacancy kan point tang ba ars pa prapho tang ba nomor ba ki marks ki kaju ha kajing mare te ki ba qualify nam ta personal interview ki don hadu nrus pa tam umtai te kiba qualify ki don tang ba ars pa mak ba shispa prapho mak we ha ka jing mare te sapej nam ta ka date of personal interview te kini ban kong sedang khandai tarik kan mau time for reporting hari kendai baje ka jaka kadai biha po Central Training Institute Civil Defense and Home Guard mau diang te hakane ka post jongka NCE gidan tang komba shispa sapo tali san pendreu tali jongka khasientia san pendreu tali jongki garu kategori bat nyu tali jongki kodar STSC te ka jongki UR kategori gidan komba arfoi tali post te kumban shu pentip ba ka chances te kadai jong ki arts pa mak tamba kat kum kategori pada mla are banong tamba ka chances kadai bit full yaki arts pa mak nomor ba ka jing ferne kadai arpho mak wa sis pa prapo ban arts pa mak matang kita ya ar ki ba rong ha ne ka personal interview tamba ka chances kadai yaki ba arts pa mak nomor ba san pho ha ka personal interview te gla tam lopa arpho mak te stang la kitu ki ba de UR la ne kategori la jong ki baduna te kila ban yurung menang su banong tama kini ki ba la yu asma mak te ka chances ka de be ke jong ki yang ne run ban tu kini ki ba de medical test ke pra personal interview ke khandai tu ter mau run ba te ya kan ne result kla ban pe na po official website jongka meklia humgan dan pra kendai itu ru kaju aspamak nikwe shipo medical khatwe ka personal interview ibun mahai kandid mla reban penilut hangle kirun lembar sila ban pechi na po official website pe ne hadu ndrus pa khat ndrungut kiba Chajet man poi shaka personal interview last day shispa prapomak kini shispa prapomak bun magi burung markidon kibade order STSC kidon kibade UR kidon kibade khasientia ro te mla are ban ong ba kandu ka chances kulong bet kadon bet tang ba ka ba khambun chance ka de kiba yo arspa max shejrong mawang yai be arspa mak kidon handu angtu arspa mak kidon shispa andru pendrungut tekat kum ka baki shim nam tap sunu kade as pa prapo ten mar baki negi we chis pa prapo mak kibun bhag ba ya ka jumak starau ka poisa do lai ndrus pa khandru te selek bhan nam ta ka personal interview all the best nam ta jong phi la ban lek bha ban krek bha nam ta ka personal interview ko video ngala don batai kum no ban lek bha nam ta ka personal interview kum no ban krek ter all candidates should compulsorily carry the original document and submit it during the time of application on the date of the personal interview. Te candidate bro ke deban ra ki original document ki jong ki ka ba ki submit ha ka por ba ki apply te ke deban ra ha ka singi personal interview. Tangi ne ki jong tip kulish bun.